Альфа. Прикрой. Вейзел шов там десь. Pasukan khusus Jetsmet terekam menembak mortir ke arah gerombolan tentara Ukraina di dalam hutan. Serangan akurat membuat sejumlah tentara Ukraina terluka parah. Bahkan satu di antaranya teriak histeris menahan sakit. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan tentara angkatan bersenjata Ukraina mendapat serangan dari resimen pasukan khusus ke-204 Ahmad. Para korban segera dievakuasi rekannya. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Tidak disebutkan pula lokasi hutan Ukraina yang menjadi medan pertempuran dalam video. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Блядь, у нас кто хуя 300-200, блядь. Давай, блядь, сейчас! Давай, давай. Бля, мать. Куда? Тихий, блядь. Там хтось 200. Он бежит. Бігом, технік. Блядь, его по голове там ебанул. Вейзел позвал. Аскет на голову впав. Забирай, Альфа, Альфа. Прикрой. Вейзел шов там десь. Давай, пацаны, вверх. Перекай. Альфа, блядь, заборону. Тяни. Блядь, у нас кто хуя 300-200. Давай, блядь, сейчас! Давай, давай. Бля, мать. Пиздец, это давай. Давай, Куда? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.